abrabo eye bona eye asemo omno asamoa ya yancha ya tifo ni ahefo mo mo hwe nyina amcha na pramso hene na bebia obia wona oyire mechia wo na menchia dolapia ewo US kofi usu ewo Germany Hamburg kofi bebia obia no mechia wo Mr. Monso ne yire ewo UK me amenwe peni onso mechia no because omutie pa yawo ene yo bia yo komebo Sompa FM. Kasa na de beto ho no. So hia sikani enso wo problem. Esikafo okun wo won so. Say de sika ye abiaze ne panyina no tumi nka edito. Adentina ye saka say. But hia ne ayene de obia on the positive side no obia on the negative side. Okay. So ye komu pa untimi nyi sika nton enchan e woni pa wa brabom. And ohia so e ka nipa brabo ho and it depend nipa the way ya usika nya wanya no ubesi aye ho afa sikani wo problem ya obi anu awia so ni problem on sa ken Solomon ka sembi o si ohia fita de rade manen parliament eso ohia wa onyam so mpo ya na nsipi tosini nto hia fitai de manen parliament kura nemum ne ye kan se chewe se sikani nso problem nya sa na tie ana ohia ni nkwa na ye se onya problem dabi obi o the problem na de ana tie ni ya obi sikani a wanya no ye mani nya problem no e ono ankasa nipa nisu a wodi nya sika no ya obi wo sika but wo tamfo because of the odi ni sika na ye ite be mo nya problem all the time yo nipa bi wo kromu a ni sika wanya ntini wo mu obi a ti kroma ni nyina soliti an wo problem oda wona Ghana ha yo wasikafo no bi wo hon ma boni din a na hia ni ebu afu ada na sa hia ni on kwade da fom ada na won kwade da sa sika ni fom ewo de wo ye no yawo wasikafo bi okromu a ukwa de wo mu sini sabe wo mu ni bi eto nsa didi kwa no ya na ma o ye happy obi bo ho pokora na e bebo wa mane ya wasikafo bi ade o ma ye o mu nti o mu aka ho bi no manya problem ti sikani bi wo problem ba sikani bi oni problem ye tufu a ye ncheke won so hwe de mani panya problem eye de nipa wankasa no sika na wamana lead no de wo ye yo sika ni bo ni sikanti krom wo ma mo ofe nyina wo yire ni bia obeje no ti de bia wo na mo problem say maji we yire o mi sikanti maji we asase o mi sikanti maji we prot o mi sikanti maji we kokofu o mi sikanti maye we se yo ti de bia no na mo a krom wo sika for most of them no bodyguards di o machi nyina no omo nim said o ma ye tie nkrofo bi na bodyguards di o machi de bia no da wona otetwere na osole abeta ne mpomam so obi ba na so a na de tie ne de amma ohiani ya na edurumwe bi a sabe ne problem no ye ka ho asem na na se de tie no wo de wo sori de wo de to adwani adi no ya obi na eni wo nte no na na da eja wadwenwen ana wo mu no unyanka wo beye ya wade bi wo pese unyanka wo beye na unya etimi ma wo problem jana wa rewo edano nsanom eno ne ye ne problem ba ope problem pa ye ni mo hia ni bi ono so sabe mpreduasa oje na ni pa onya bia ne wadi wanya bia otewo okay onye na obi aho ono so de no eti sa problem ne de ye ne nipa na ewo mu no ye ne de ye ho nti na ye de ye nya problem asikafo di bi ho mu problem so che hia ni sika de untimi nyimfi wa brabo mu da sika de obi apesika ya tempintin kwa ye ko ba nyina na sika ba bia wo ba kwa obeye adwuma obenya kakra no nemu kakra na obenya de obeye no unya tan de obeye ho no unya tan tudu ba bia bo no obi afafo afra wo aha de men kwa ha wo na obi se nkrofo obi se de wi adu sika be bo pa me bu bi ha no ti wo kro mo pew
When your problem. Tene ye tufua. Kromo sikafo bi betima to bayra ya totono ogya no odi. Onu obi ani asam. Eti wa ogya ka se hwe. Bla ya oto adwane a ani ko bi a ogya odi hwe. O sika wo won kire no. Ya won te zaka sa ne bi. Ya na ye medese. Ya na efese. Bla we. Papa we. O sika no won kire no. Onte se na afo. Onte se na afo. Akwa na odi loto 2 million. O bosesa. Bosesa. Frio no ko efi eto ano so. Sikani okobo pono. No du fio no busa asamba cho. Mo papa ho na sia o dai won soro so munya na mame. Kakramba no. To sole ba ya pe o si ei. E chame se ma ya di o. Mo amudi Mo amudi kan ma ya di. Na se mbeka mo me da me na wo. So ni 200 no. Ni 200 no. En total koba. Na se mbeka mo me da me na. Se sika no ko ye na se sama no. Nkoko ni bi nko a. No de begu ni sumi ase. Na wote twe no asole wo mi sa kronfo na eba no so ye. Wanya problem. Obra ye ko. To ko sika ni ho. Wo si na se mbeka mo se mo ya de mo amudi kan. Yaw Osika zo eni bosomi. Eni bosomi. Show ahanta samo aye wadi loto 2 million wakosika ni fie se akwachianze na nza mebeka mo hwe it depend nipa dia wo beye ho na ma wonya problem wan kasa Ghana hanan kasa yetene kura no o man nan kasa otan wo mu dada but ya na biti nipa bi ni sika bi a wanya no wonim se corona wo firi so no yetan nipa dada be okro mu an wo kosoro pe na ye onwa bi ya but ye obi nso o wo sika ye boni dia no bi jancha be ko ne ntokwa ma no e bra we de na wo boni din sa bra we de wonte sa papa we de ni sika wonte sa enne yo kromo yo sikafo bi wo ade ye kan ono ne office wa ni tinted ubedu na ne cash wo pa so no aka che se akwa no ba no we ne mo amie no ono ani nwen o hwe camera ko hwe camera no se mu mie no wa na wanya problem ama obi wo sika wo kuremu ni nwan nya ne bone bi nanso omfi no obi wo kura na yaw ni nwa pani na edan eso ni mu mane ko school but bibi nti obeyi sa ni nwa ne one ne yere ne ne ma omfi wo mo ajapade kakra na osan okura no sa sika ni sa de ni sika edan akwa akogye yaw kama na obenya asem to wo problem ani ye tufua ni ye tufua fa ho sika de eye ya na manka jo se ono obi kasa na oka sika onya asema wo tu ato no because ohia de ya wonye nemom sika ni wo problem na problem ne ye wan kasa ni pa no je obaye ho de be mo onya problem ya tete wo yi si eni sika by won crofo bi asabi na manka jo se na no mi fie no meto school ewo efie ho enkura bi o mu twam nya se bi ameka de ahoho me but me hwe ye kan makoma mpabo na ehom ne nkoye yaw ne nkoye mini sika o batu ni me kan makoma se me ntompa bo mankola no eti ade chi o mu koye no mu from maame no me yeso maame no mo ba te me sister ba ko no frɛ me no se bra no akora na aka no wakofa ne maame aba o se me wo bi o se me ni bi o me de manu aka se me so me problem no no makoka o yaw tie de me kan no on se me so nya problem bomba ya na me do mo ko woman bi o tompa bo ko na so nkura na emienu wa hwem pempa boy kama mom mu we na metu aka me wo kapre enti problem ne de sikani se wo kɔ na sikafo mu okromu a se be mpredua samanfo guom ne kwan no a e ya de na sede se wo ye because we bi wo ho na problem ne se wo do anu akɔ problem na wunya wo be ye na wunya e ye big problem ya ne ahiafo yan so ye de no no sadi we pa obehwe na obekofie abusuafie bi na efie idwirigu ndanka u vision ni se nyankopon tu se nanka sisi wo kire na wunya obo se wonya problems di hwe bebia ma me da hwe bia papa da hwe de me nuanom sebi nkroketo na omote ye wo kromo a obi ho no ma sebi oton paste abusua ni nyina no wona edai kakakuta no okay eti dem pesa me kan nyina ne se wo bedi dia ma ho ato se wo buni amanfo beto nkese se baira ya totun ya ne sole akokwa ya totun ya ne edi ne ade eye wan kasa dia wo be ye ho ana wunya problem
na so obenya problem de wa ye hunti because ye wo bi wo kromo a won fa wo se wo ye hiani wa de kaka ekuta no wo de nsika baji wo problem kama no bedi etu obenya problem ti yawo sikani wo problem o hiani wo ni problem ne mom me toka ba se sikani ani ahiafo de problem ne ye de de to bibia de ni de ye pa ye nya eno na na eduru me be dan arewo na eno so kra no me si yo manya o minya o me dem dada nti no nyumtini wo se oda chiri yawo yasin wo ye wachiri de iti ye de apetampe nsuo no apaya reform dada ye da form so ti ase iti do so ye nsuo ase ne mum sikani se wo problem ne yankopɔ de bibia adomo ma osika but wa homa so ene no ma bia wo ye a emfata obi wo kura ni nwa yere kura no wo de ni sika asa afa no no okay iti anu na ma esikafo omo problem ne ye kase pa etu be hu sikani bia most of them machos ni ade na chia ya na de wa ye nkrofo bi nto ni se obi betu no tuo ana obi be hia na ye nti omo problem no eno no yawo medase okay eno ntini ebusa se esikafo okun wo won so sanse okura sika no sika na so na ye nyina obi ani abiri epebio otimi to wiase ne pebia ti ebusa se wo mu ya na okun wo won so ana 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na yenko twetwe nkomo we enso emra sisi ye bre no ene yanhwe ebe ha adwene papa hello Peter Asafu Moonlight yenti o we dey take any ko metia mo pa ya tikani die o problem oh hello hello when you hello jo bible da yenti o baba o se jo o be wa o ya se o be wo no ba wa o be ya se aba an cha o na kana abre ikapo o ba ta jo o mu bi o ma o dia o pa no yo hu ye na free nya wuye hello yan kwai oh hello when you hello me pa cho when ni me pa cho na ku ya ni papa na ebro nwa na number na nka mi bia yo no okay hello okay ye ayere lele ejadem eburo so be ha oba but was a producer no here there kama pa kwantebisa no ja oba wo fast ma belande na ba be su die ka che bishop number no mo fo ma samwa na the leadership producer intel family no bibi abe fa mbetimi kamate yo oba contractor mincha mi boss pa this well say ocho okay oba se ba ma ko fun yo e bishop number ka bibi se uyo sikani e bibia na betimi akojira ho eto bi ofa e ko jira ga ni adia ho ko ka na o master so to ga ni adia e be sa dan so fa na me twenchi o so de me twenchi sa mo ka we ka jai uyo sikani e da busuema fe se gusu no enko ti e ba se de obi kan ye nya no yeah Asem o hello so de me twenchi sa mo ka we ka jai uyo sikani e da busuema hello mami yenti o if I show any problem I want to say hello yenti o pa wo ba pa me pa so any problem I want to be there so what down sorry am pa me ko for down the cha ana so when you say you ba fa de de ama wo mo ena ba mana ba so no wo problem na o busa me question hello eso bada bo yenti o papa o ma mo o sika se bi o mo ori adore de ade ba tina na o na mane
Mapa, Yamama, go to mine in the lake. A girl created no negative. None of bodyguard, then body no crime, city. A drunk or town of it to one. Yes. I'm going to call a Mohammed. MP. Mohammed. We can't walk now. Hello? Ya Joshua Buru. No, Raja will be out. Yenti o katachi. Oh, Chia, Master, when you can India, no problem. Because Australia, I didn't know. It didn't know. The work crowd, but planting to how much you know in Yabagakra. Because you never put one. And that's in Kitwa. Someone to Media and now one Ramano, you'll be out children. But I didn't come home. No, Kate Nessica for so a coon or more abra boom and Asem Kitwa. Hello? Hello? I just have put it, baby. I know you. I Asem Mo. Hello? Sompa FM. Okay, ya for friend no enyina ensi ya ko computer so adwedie emra sese ya me pese me di hini awo me fienti eya na nioma me di sese me fienti se metals me god uses let me shower set no me pe me popom ani di ebe chedi ama me enunti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tals no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obey you of Frank Enterprise now love tals no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash you floor no 30 by 30 size ni na desire who do be our pen obey be e ho na bag the season na who do so there the big water closet who do be obey be ho kitchen sinks and the taps I would already be all washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa only cotton of fear and a comfort to Frank Enterprise now baby so we so Frank Enterprise oh it's not market magazine room and some of them do they're not filling station no I was saying no a whole on a Frank Enterprise now maybe as some background say so our blue is you know any half no for baby so o pe task papa ni me ma bo so bi etu akoton a en to wani ko baby so do we check Frank Enterprise ni be mo ni popom ene bia me bo eda form so number is here na ti asenda attend the maka kire we number is 0245 28 3458 and now 0205 987868 now question is say you can Frank Enterprise task papa doors papa any produce is papa headquarters number 1. area ya mashafo ani atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agye atu wei ne Sompa Asem Mpe Nipa no de oba no anya atrase karache memo akwa aba epom te sen mo hwe ne microphone ma me mo hwe ne microphone ma me se haba mo no so a mo hwe microphone ma me branimu kakra mo branimu epom te sen pacho nyame adom he odin de sen pacho me de Isaac free hin na baaye pacho me free Western North karache wakosam ne sen awde abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enko mo a pacho boko em say within last year Sompa FM. Yen kasa den. Ena me offer ase bi. Na mi sister ba. Wo offer ase e friend say. But your friend Fosti. No. Enti minya nti yese wabakuma se. No woni ante nchen e wo mampon. Ena offer me se wabakuma se. Na me se na kuma se de oba ba de. No say ne sewa ba e wo kuma se. No so onya adwuma bi ama no. Nti o baba ye na mso okay na mbisa na say adwuma be o se o moton aduane o moton de yi aduane aye die mpatron okay enti
Ewoma na obi frɛ me bra ba ko mampon ye police ni. He fa mampon. Asante mampon. Sante mampon. Jo. Ɛna ɔsɛ obi de picture bi kyerɛ no. Na ɔsɛ ladies be mu de ma be gu fie bi na kione etadwuma no mo ye. Hey! Ɛna me fra akra. Pani to boase. Also mo to aduane. Ba mu duadua mu ana ekew network ase hwan for. Na se san krofo we de mo lances nyina aban na twam. Ana mo da so operate. Yentie o. Enti me frɛ no busa no. O deny de kan e bi o deny. Ɛna ɛyɛ wo nua no. Me wo fa asa. Okay, to nua. Enti me yi mani. Enti less than a week ago, ɛna o frɛ me. Se wo fa asɛm na adana mo ka no no krene sisi de me ho kyerɛ me nti mpɛsɛ obefa me free ho ɛwɔ ke ho ahwafo no ke net fo no nsɛm na m sesa na se ye kan no ka kyerɛ me sɛ nye ho na Sompa FM ɛna o se o ni ante ne ba no ɛwɔ hobi nti uru sɛ o shuru sɛ obɛka no krɛ na ye sɛ de ne ho kyerɛ no nti o pɛsɛ de bɛ na ma ne ho kyerɛ no o se o madidie m krampo na eden omo to aduane no munya bi nie wa wo ye wo de akwanye de ta no sabi nom na wa wo to aduane no nya bi ni na je se omo to aduane bia enye no kre enti me ka chere nso okay mate enti saade a na me wo western off enti saade me madam fo ba ko wo kumase ha mazi abefa na ye den afiri ho enti wo ka chere me se madam fo ne de onim madam fo no eni ante ne ba no nso nya den eni madam fo nti se madam fo ne ba enya de se na je so anti ba no so wo hobi mpatwan na wo se hwan na de ne call ho o se ni ante ne ba no na sesi a me no ka sei Q network no mo fan mpatwan mo tafo ha mpatwan ye tafo ha mpatwan tafo ye free one san ya ba hwa mpatwan e na Q network to bo ase wate tafo ha ye mpatwan okay enti na ka no kuma to yam ni apase ye hu se hwan na ma wo mutumi so wo ntratafo tafo hene lances be ne kura wo mo de be tratafo enipa ho do so ana nipa ho o ba be sei o me fo mani mbu a o mo me hu o mo roughly kakla na de mountain to be 50 de no mo around na che se o mo ho nyina bre Q network fo no kama ko wato yam tafo hanko ade a wo mo po mo ho anadwi no wo tu free ho na sa ade kyenye no wo tafo wo de a ano be ye den because Q network for no o mo lances na ye twam yenko adwiri tia mra sesi a ye ne prophet Joseph Opoku enko twetwe nkomo mebu ye fu Q network for no o mo saya manfo ma me kwa na me ti bia che ye broadcasting Q network for ya kan wo mo asem kan na se bi da so ho ye betu ase tafo ha ye eti ebebusa se apostifo e waterfo mu nim se Q network re bi da so waterfo ana o me ne bambofo no ye ne prophet Joseph Opoku enkwotwetwe nkomo emra se prophet me mo akwaba ye ja be me na bibia boko de yesu adawro ma bibia boko ne ohun aye Sompa FM me tell me papa sanse nyamedwuma na nkasa no ya osai CCO sa pepe CCO papa prophet amanfo bodin Kumasi mountain so o nyame adawro ma amanfo bodin papa sa dwuma de wo de nyame din ya anokwasem oku animo na de ye mahoho a amanfo kan so se hwe papa no kɔ na kache na se wo ma wakwankyere aketuketu bio wonyi sika wo ho eno no mo kan na mani agye ho se sa pepe wo bi wo ho a wontumi kosi koda so ba ju sika kese ukoka so na odidi watam ye wadifo ni bokuru ma sa no aya no kure on se ene na otwe papa ye ode ne ba ya be ka chen se awurade se asento mfa no koi so odamase I was say Nyankopon aka kire sa akoda no na intimate enso ya no mu akomba gisika na dia o kan ama wan hwe yi na sa asekro wakoto obeton obekoton so atonton ne ho ne ma nyina prophet papa no frɛ me no se enye yi ti no opa onfa ne ba no ko adifrafo esuku na mo konya ntete ewo fa na mewura prophet when they all set or bow ho no beje akwankyere na no to no wo mo a
Womo yale ene se ni frafo me ansa ni ate. Ye mat onim se nyo na wo ka kire me. Sa Obi wo ho na wo ka kire me se. Ene ni frafo me ansa ani ate. Ani ate. Oh. Te. Papa mesere se na wotwi mu next week obedo mbeba no mo be dia dance ye. A shewura dia ni mu. No se ya na o mu frechi na ya na eba. O za dadie ya o de ne ba obeje no ma ekura o ma ne ba yi oboase ni. Na ni ti ya papa no wo bakra wo ko wankra me won se wo ko ekura won free bi wo ye da frɛ wo hu ade so ati ase wan frɛ me bi eti o mu ya no mo ba no mu frechi nti minim so o meba okay aba be di awurade adanse ene na wani no de wo nti minim se enye dan ya ne na otwe Yesu adawo ma de ne beba okay no so be di adanse ene bubu afo nso ejeja wo mo poma mu nyina toto wow enti ene emankofo ni je emankofo ni je fise wo mo ana hoho bone nso titi mu nyina nso maame ba ko so ayale amfie nso wote ase na awurade se ka chen se mesa na yale ne ene nko awurade sa na yale ne de adi so enti ene nkasa de adwuma no Sompa fo nyame hira mo amen nya hanum na mba ya nka nkofo ehume na hano a me bae no nyame abiebie kwan ebisi ha no inhira wa ha anokwase enti nyankopon abiebie kwan ama adwuma no so ye den itumpon prophet na me ma baba wa bi bae na wotena mafidie so se onu a onyare ono so a wonte apo ama ni kunu di nanantia ni kunu kura aba ti one ne maame a sebia ku sebia nyado oyimum ene baye ene obobo an ho baye sensenkyere ne asi oba ya na awurade se wodi ya le be chia no ne bompa ya ma no na busan se edi ade no ya na yale na ba oso opra na yale na ba woni ni kuro dofuo wo kofuo bi se wo yadwuma na yale na ba na awurade se ma na sekan na empa ya obama na yale na tu na wonkodo wo do kama wo ba na awurade busan se yale na ba wo se yale na ko na awurade se ko jeliko masa yale wi papa Jericho no ka jabiana metaka obi tiase Jericho no ye de Jericho no eye se waba na ya kansere wi na awurade kasa apata no kotwa ho hia uwia emprenso uwia be bompa ye wo mfimfin ho enti wo wi a wo mra no na chese awurade no wa ye na adwuma dada ti menya de mensa to so a bibia eden aye kama ya fe ne di so bia be petro so David na nsia de o yibia begu so amana David le bia ni ho pani wan e say so ba waso ye no esi a omo pa wo titiru omo pa wo mo ye pa kontuo wo mo ye ni efra wo mo ye deka media wo sa da me ba me ka che o se obi deka wo mra mane awurade ntonchia na awurade nyika no emfiri ni pakro so obi a wonya bansem obi a enani etutu aka ne nsem awerɛhuo nti wo deka kura wonti menya dai empie wo mra awurade betu aka ma no ya na wo se sade nkofo sia konkofo ho a yesi adada wo no ya na wo kaso obi ntu ana momra onim se nia wo sade nkofo ne tire sa na wo so ye den wo tie nenso ente saa ni ente saa ne se Universal Deliverance Company Ministry hono ana meka se bebo nesi hono me mfoni na zo anokwasem Yesu ni nwan kwa na heden egusuo ana campo won so ye wono campo no anya de a wo ba meka se kotonsuo ana se wo bedwale ntusuo ne ye ton wo koda dan mu free eda no so ye mfa ma hayi nyame bua na ho to na wo kwa wada nyame ase ebi kuro dwane kuro ye na nyame ase ne ye ko nanso we se no nye we na ebe se nyankopon dwuma anokwase we na me nyankopon ye kese Sompa FM ebi se emra ebi dwane no na wurade hye ne ho so animunyam enti bi se nkofo se wo mumra efiada wo ye watch night kese wo mumra ene na wotwe enso ye cancel ene ukuo eye ne na wotwe eye cancel mesre se wo mumra mehye emehwe
awurade tumi ni na nwanwa dwuma anokwasem ebise nyankopɔ de wo ye dwuma kɔ nanim awurade nya dwuma nya dan emanachi hwɛ ma me ya besofoli mudi ne ba yi awurade ma no fasting okay wo ye yi na wo se abofo ba ne dem se ye ba be sa ne yale yi ene yale odi ba no ekɔ ato sakola ne be sole ya den ananti na mba ma kɔ bɔ mpa ya ma ne enti adie na Yesu Kristo ba mu a enye yi wo ya enye yi aya ne papa we ho nwa gwanwani awurade ayo no kwafo enti wo a wodi na chi no edi se won so ye de wo yo no kwafo enti se awurade yo no kwafo na se wo a wodi na chi so yo no kwani a ebede na awurade egu wani mu ase so ati ase ye nhye nipa so wo ho bibia me wo bia metimi di bi ma wo mo edi ane nhyeso enhyeso ye dai eni ho so oba wa utimi hu se de me ne mayalefo ye di agro efa anokwasem enti me sese obi a wo hawo wo bi a wo pawale wo bi a ne ba wo pawale no nyama no wo ntwem ne kamera ewrade ba mo na wale na ehonom ye camp ye wo adwuretia ampo bi kwamo SS wa ehon ye sandboard kese no esie wo mo trasie ye no a wo trasie ye no a akwa no mo toni nua omutoni nua ewo honom tuduru abo se Yesu Kristo billboard kese ni si wo Yesu ni dwa nkwa na eden ewo so wo de efanfutukwa ye ekwana no ha so wo ba nya fe na akosu obi so wo ba behu mi ankasa a metiwo na menim adwuma efo ye den ye adwuma eye digie eye animonyam se onipa eba na bi kura woni sika ne se tu ebotom se gisika ye lol fe efe kwa so ati ase na wana be ko ne nche ya obaka to se woni sika nti nyankopon se woni sika nti sa gisika esa ye lol fe woni sika nti gisika na fa koto duane di agi se Universal Deliverance Company Ministry eti me se nkofo se wo mu a ye bo mopo anu wo mu a ye toto niema ankosi ye no ye hode omubra eho ye camp wo yo ba na wo ba boduku ye mfa process oba emfa process je je de ba ko wo emma ho ana o de process ba ye ma enwura gate wo agi se ye ma bobo process no na ma de entuma be hia wo emma ne masa akora emma kora mfa tra ma ho ye mfa process ma ho boduku wo yo oba nso boduku ena sa ye ma anye den enwura camp ho wenti na obi aba na ne ho aye den atono no we na obi aba ebise de awurade se ye no eno an ye den ye no timra so ye nkodi sikachi ama process ani wo mo ye tinyu ha se ma me wata no emegu camp no me se awurade adwuma wu da bi ye pe nipa de o makọ heaven ye pe Yesu Kristo ni monyam ama na dadi enye enwi ni process ana ye de kọ asolifie eho de ye nye saa ewo ho to yo oba na wo ba boduku wo yo oba na wo ba enhye trouser na nkaka se na odinfo wa nan so enti ye ba ni ye ba betom mesrew a menu aba wa ma animonyam ni ho enti bomodra na bra menu aba ma tuanomon na bra promise and fail da wo so hunhum awale hunhum na bomodin na tuam lika na dey na bra prophet obi otomo yento wo mo ye to ne ye nto no wo mo kura na ya na meti kura na chese mi twa me ho kura wa konya so na ke be ya ke bi twa me ho bra be ko jeliko na me mo mpa ye ma ho tie eno ano ade ba ko nso aya na me hwa ne se wo mo mu di dwa no mo sika hye no fe me ka se kukuru sika ne bla mi wu fe sika ne bi be ko jeliko na me mo mpa ye ma ho na fe sika ne keka o sika ho na fa kofa ne ma ni ehwe se o sika na kofa ye no wo di kofa ne ma no sika ne be hye bra ni ehwe na wo na be dai ubedi adanse ye okay enunti wa na ubedi adanse ye o hawo ene amane edawo so kodana edawo so no dofo Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry ho na nyankopon enam prophet Joseph Okuso ebetumi ede ajo prophet ye man ntudwa emani ni 0543 0543 854
306 0543 854 306 0248 889 194 0248 889 194 Adretia would ya wofri enkran ba brabesi tech okay nafaka besi mamponten wa wofri sunyan wo mo free ena wo mo free me ba se obubo okuro bia would ya brabesi sofo line ubenya kai abesi mamponten udru mamponten a would ya frame ubenya kai aba abesi ye junction ho a ye wo kwa no ho pe nye se wuguro mo akochiri ebise ye wo ye campo a ye ni lord kwa no eben ye opposite anisa etimi nu aba mi nu abrante ente wono mo obi nya dai na adawo na wo mo ye num nsa no wo bi se ne ba num nsa wadwene ho anya yie bra asibetu bra na behwe wo mo a ne ye yedwuma kese a ensenti wo mo dwuma bo mo nanso o mo baaye no ene wo mo nyina eto hallelujah Yesu eye kese okay hallelujah Yesu eye kese ya ne prophet Joseph Opoku ena twetwe nkomo no odofo yenko adwiriti ampobi na nyankopon be nyame na ne maso aye ne ma odofo ensenkyerani koso nyame ensenkyerani ekoso ekwa no ebie ewa adwiriti ampobi o na wote ho ede be na wo ye odofo prophet mano ene good television so no odofo pay the prophet o how ene amane bia na bonamane na nyankopon ebe ye wo ho ensenkyerane krede yakwa koyanim yanim ten kill network no me puso mo dwumadi na ba wi you say bi da so shem tafo ho ye panipa yintie o nti me bonamane se na meba ye kasa de nti wakofa na firi o nada na wamfa na ama makabia o se enya de so ba ase me koye no krompo no din kakra ansa na wo pie ana mpanifo so mo ma ne ma omo de minim senkra no mo de mo ko ho mo ye mo bibi o udru ho no o kaso mo ho krompo na ase mo nim sa etuwe ya akoye na wadwinche so onimo o admit so onim me be wo kasa no ho krompo na se be no bi na no kra respond no edin ene bibi be wom omo tafofa hen kire me pacho tafo anga se de me se de nim ho bet se e ba se men direct mo a me for okada rider bi na elidi to kada for nya se killnet for bi ho ene tafo for nim se killnet for no srom si bu amanfo Ghana for bebre he abrawo se me wom kran se Ghana for bebre akodi se me okode voa ebi won Nigeria what am I say Africa countries bebre ho what this year no fusu wa tu kwan ko broni krom enso ho na no wo ansa no mbeka no kore pa no de wo kan menyi wachi ni ansa no mbeka no kore pa no na aya asem foforo ye fa tia e kira ye beto aso kira mema me producers akọ enti kira ye behia mo a ni akọ station de we kọ post station ye be call secure network no se bi da so ho a de be na mpanifo ya afa ho e fi secure network no omo aga na de hye ene prepare mo ba manfo ka media minim se omo certificate na so omo license nya twam na kira mehwe na my research na makotu time ye twa omo certificate nim na omo da so operate no etitafo positive omo hu za ke network for no ebi watafo a ebusa me ofa ase ne se obaye no waye payments bi abon amomo na oka kire se na o magene 10,000 Ghana cedi ye be kasi kasem no ho asem kina Panama be se kina me bo ye afu 21st kin ke yesi ateka expector for ye ko ne kotu ya de ase wate na ye tu ya de no ase pa de yesi ateka ena je se yani sano siatika ne so sisi afasile bona kokobra kosu na ase 21st kin kuto ne tumi tutu siatika yade na ase yade bibrebia da yemfa kodan 21st kin laboratory scan ne video wodo pi ena odi edi ne dwuma kuma se ehwan overseas o adabraka ena owo wone Sompa TV Sompa FM no one ye ne wabrosa akromu obo asen kran so nwane kran atachima bu 21st kin ne kawo 0540311311 0540311311 Apostle Dr. Megashiuko Apostle Dr. Amegashiuko
Orofo ono na ye heba and spiritual man ewo Ghana ha na apostle Dr. Megashi no size orofo abibiduro pa onimpa enya asem keto de be yade na apostle wontimi into ase emfama orofo yefie yade bia nkoda apostle Dr. Megashi kuma se o makro woni old police station no na ebe ho pe yefie yade enkoda no women of faith you was the Lord is our victorious banner. Now women of faith wado hini adazwa kama nchiri mu na abramie mompaye no mpaye nimpaye wate ene TikTok no so anopa nunum wo momfa empaye eni agro sanse wo say meye nyan pa bobbo edabia da ifise enumu ene eni nyankopon atwetwen komo odofo 15 February ekosi 21 February no eye mpa bonu a na ne nyina ne se wona wo pa yefunu awo ba no ebraso se wo ba na wone ohini ni ene women of faith for no e kama nchiri mu nyankopon ebe hye ne ho animonyam na 21 February no cultural center ho ena dwumadie no popo so nyina na ekọ na ne de akọ wie odofo se unya yefunu enwo ba na unya nturi ba dia odofo ye kanfo na ye de ama women of faith wone ohini ni adazoa odofo ye nkobọ mpa ye wate nyankopon ebe hye ne ho animonyam tago heba mixture and capsules we ye drupa tago heba mixture and capsules odofo bemma wo se de okote si brem na brem ye na ebrem kwa hyimu ana edwo enom ema no mpesa akwa low libido no ha adwene odofo atenka no wo fam wo ba bemma ye tago heba mixture and capsules na make am from dia ma infections no so how na infections na ya na ye say nam sa ya dia o manfo bi wo ha na o mo fan sample no senyo ma papa odofo se kobado sa dia ye tago heba mixture and capsules na make am for na media ma ba bia to no tu duro man Ghana bia da kwa benya bia to 0243228296 0243228296 tago heba mixture and capsules na make am for na media amount na Novigi Studios so se se yaka se enkai dumpa dia emfonyini ene video no de eyomo a aponto ni abadi to ni ayi ne na wotwe dadie ni nyina no Novigi Studios odofo yakọ Novigi Studios akachi camera kura wo mo no anu odem pan odofo o mala mabasi hu first Kokroko Street ni so pe ho na Novigi Studios wo 0574715778 0574715778 Novigi Studios na make am for na media amount Roman for the draw hey ewurade nyankropon yesi abibiduru ho na nso abibiduru so ewo ho pa eno na ya ne kase krobi wa krobi eto so Fathers Martin heba mesha na make am for na media amount orofo duru ba bia wo na ase no so odon se mia busa atom no na wanhwe ya ebedu nyapa stroke yade no honam eyo ya honam wotumi yo hojo orofo pressure diabetes no yade kwankro biada Roman father duru na make am for nam dia ma Father Martins heba mesha na make am for nam dia ma yenkoi na yenkopa bi enom ba bia ton nuru atu nuru ewo man Ghana biada ubenya bi ato na so de atu yade ase 0247917122 0247919122 yesi subie 0247919122 Roman father eduru Father Martins heba mesha na make am for na media mam wodofo kasa no wa yempe bibi no mwate emfa wani so kakra aponto nya badi ntu ni nyina ha eduru ba bia fefa wani so wodofo o ma me no papa wuntimi hunu gari emfa ma mo ba ba yayi no dabi agi so twitwa bi gi so bobobi na nyoma ekọ kai ede ma wodofo bi agana fo agya tumpa na wono ma uti enya wo ya da wo minimum motron na hangover bia enso enchewo no wodofo enya wa yamtuo no eye klobie na make am for na media ma wodofo klobie no na manfo agya tumu enti yenkopa bi ne fa ne adwuma ba bia manfo abo adem and ayonkofo di komo no wodofo eye klobie yo last size adantemo no enso ewo ho fa bi ne fa sefo ahoho ebeboa pa fa bi she fridge nim ahoho bebe fi fa sefo mo efrise bia Ghana fo nimu a eye klobie woni fie du nwotwefo asem koso ba pefo fo asem enkoso kora bia enoa ene klobo yene si zanka yanko yanim ya wadama we mu case in the ase china ye be ye hwehwe mu china ko yes me pese me domoscopy na ja yesi ati wo de ente nkwande anokwasem to mu ko fa nkwa meka wo na afi ye hwe be be si efu no nkwa fere wo de a ne ye hunu be be si efu anokwasem ye de ato be da nti ye mva he fridge na ye ntwen da china okay tinyame ya atom a wo china
tafo dia ya enu tipanifo bi wa tafo eno ma yenhwe ha ama ke network fo no wo operate na duru ba bia ya na memfa sobo no enhyada mo wo no de adwuma ne baaye tefo kakra manfo bi benya dinti no no mo say manfo ma ke network fo de wudi wa bedi Ghana fo na ye kuro mu tafo ya na mekwa awurade nyankopon omna samwa yo na o se Killnet for na ya je o molanche ya je dadada akroma won se bibi wo ha ya cha mom ja operation ye o akroma won se bibi wo ha ya tu ase da kroma ya nye bibi antu ase o ya hemra fiti ase na kiki but obehwe na sa mra no ha ya hye ye no ya tu agu because kroma an adwuma bi obi aye ne ha bi a okofa ba bia no epani bi dia adwuma bia ba kroma bia na kroma ne se ye mpe no nipa ba ku bi dia wa yire so kenten tutu ase entu na ka sebe mpe aduasa kroma fo mpanimfo atrase se Killnet ya ka ho asem enye no Killnet no na nye obi fie no te obi fie na de ama no obekomese panimu bi hyase na kroma ya te sebe mpe ya timi nipa ba ku fo timi ka se ade o mi menyam ehu sikenti no we na me feel se me penso na we se we ba na ngani ya wie ni yanti kroma na prepaid bu down ya na enya hwe meboa se na enya hwe na boa ye na prepaid da beteta down wo to credit na asa eyi wo bi selfish interest nti ene de abebobo etu ba resa no ma we koso ne adade panimu bi sika bi ehyem enti wo ba na wa brama na ye o Ghana yaw ye kase edi e kire betima kasasa Killnet Africa ene kwakome fusa ase atu hwe ase de wo won e na wo kan wo pa manen kwa nkosi obi so de fufuro beba se wo hu se bi so ha ho na ese kromo asem bi asem ase atu hwan se kwa ye kasa kro bi sire yen ene Ghana hwan na wo beka na asem na ma obi ye se mo na mo kasa ma no dujem wo do mo ko ayi so amonka nem se kan de ye beka o na be ye den na nipa no de adwuma because Ghana hadam se MPP ni ndisi o manya sika wie etisi asem bia obeka bia na eye temamufo no ya no oka obi aso onfa because onye sika wie o ne case dem o ni fie di sika gu bank eti wo hie ni ne wasem nya o masem etisi Killnet asem aye ka no mesi wo monte abonti o efie no mutinyo obi dia eye obi fie no ote etisi nipa no okoe na anka mia na se wote wane tafu nipa te ho se tafu nipa te ho etu omunim de ekoso ofie ho master mesi Ghana fo mpani fo mo hia dokore yen enti ade bi wona nkoyie kura na de sika beto se kan wanotum je na kan wanotum ene aka ya no atum because wanye ekomukun de ekoso Ghana enya no pani no mpani fo na mekoma de yen adwuma ho asema ye den na sebe fresh obi wie suapon a una na otwa salute ene obi wie varsity kwa mekoma suapon kura na woni nya na ton kenke bi kura na de onko school kwa na adwuma ye chen no iti de na ekoso kromo yi Killnet ni ade me so bekom na panimu bi dia panimu bi na hyase ye wo no ma bi okromo hanu ma ase ntu da MPP ni NDC de bia na de bia me ka se morning show for no ya no beta won say MPP ai do kasa ma MPP abetra ha do kasa ma NDC abetra ha ana wo de anya ha nko aba bi ama otima kasa wo de maba pa na tisu na de we de aban de oye de nye oye na dwuma bebo no etu obia beka ne de ye etu wa me ne utifi a wo hwe me no ye ne asem o mobo Killnet ne de mesi wo bekom ade MPP ba ya na ye no NDC ba obeyi afri ho ade NDC ba ya oye no MPP ba obeyi afri ho eti enu nti ne me ne umie no ye wo ntwetwede e wo kura mu na nkom anhwe ye kakra se ye ne ye to abama mo ade we nti ye matemamufo no me mfa ho se me ye NDC ni me mfa ho se me ye MPP ni na mmom ye chekera majority carry the vote ade ba ye e boatemamufo enti ye to aso e bi asisa ada obi aba no abesesa ne de ene prepaid o auto prepaid gu wa yeso a ade be chese o sa koto foforo ba ko na na ebo na asan ya asemo na bibia ba ho eti yaw ono no ne party na aba no ono so no akotwa ne de abegum eti ono no on na da no ono 7 preduasa ababi obabia ne nkrofo ye yesi tam na mnu mie ne koto aba ne yeto eti sa no ma we Ghana nsam na de ade yaw ebedu me benya adwuma pa
ke bedroom maybe san sem o kwanka de mama kwa beka sa ya yankwa asafo fro so because fa so bi amaso yaw anya adwuma wo pa se adwuma ya ba se kabina men kabia ke bedroom maybe Ghana asem ka wo ka de mama beka sa yaw wadaroma yankwa asafo fro so kabia ke betan ke ene fa ya bra we edum maybe asam de ni pepe omo pese omo tie ye se afutu sam ene no ma e koso ya bra bom ene ni pepe na sa no ma we de angosi ba bia o yaw me se Ghana ya asem omo bo kiu na ti aba ye ne omo bebu ni pasa ye ti kromo a bang weba akosi sai ye ti kro akosi sai kwa akosi si a obi afrem si a message aba se omo tafuji mama Esther krompe yaw nye krompe edi tafuji ono chabo jamanfo ni mo on jamanfo ni yaw eno mo yenhwe me se wo be komu no me se sikatua bi akokoso a obi anka na no ntum wa wo ya kan fe on wa de wa ba betra na wo kasa asemo yaw me se bibie no yetu ase wo Ghana hawo bibie no yetu ase wo pa na ya yetesu abanse san ya bayi ma abanse san samra de ya a benefit Ghana no ye besa betu ni nyina to agu mo so odomofo de aba eno mo chinsam yes ko be ni asemo minua o Canada wasese ye to aba wi a no say ye kotra se akoka nsem bia and there no after election ye nya de support o man no de e ko no ye nya de akire aha abana wote so ya de papa kwa na sabotage no amba kan akozi mfie nan so cha se ntide bia utie morning show ati mi se me morning show mi ntie me bomanyom me hwe me movies ugoti akwan e MPP ne ndisi nkwa na asem akọ de obetra ho na wo be kan MPP ase de obe kan ndisi asem no won ka bi amwo se aba we de ma ban ne so ade we de enkoye we de aban wadaroma president mama ye se maye president Akufo de ye se mama hai wo mu di ba wo mi achi a sisi a yakoto aba he obia na funti na obia di achi na me ka trawo obia na no aka no obia na funti e ne yo obia fu eti wo me no mi no ye tifie na ye ne nka ho delegate ye nka ho assembly ma ye nka ho MP ye nka ho ya wu etutu anu adwene ho e wo no ma bi wo ya kyona te kwa hefa e wo kwai mu mpanifo bi dia enyuma e wo ha edi ni panya no mpanifo na hye hye because wo mu nya sika wo and now ko TV wo be TV ne send mama eti ko me fo mpanifo hu aye hu anya chacha na se ye che mama bi a fe na grada na han no ni fie de omo che no no akire no ye hwe se TV so mda so yes me say za onu ni fie ne ye de grade na adwire o nye nipa na adwire di grade askebata ni ye de adwire yi ni yakoto agu ye yimfie ni yakoto agu anu nti ya mu dwiri kire se ga adwuma di nda so koso TV so yaw enti ade na wa me se kwa de o mutimi di krobi kra beto so e na hwan papa bi na wuye na wuye na obeso hwan da ye enti se kwase asem saa ya obia TV a enti me to he me makokoto yi e friend say home theater enam so am di hwe movie no me bonum sa morning show ni hwan no wo kwa kotie no ade dada enka hui because MPP ni wa betra NDC ni wa betra no asema wo ba beka no obi e defending ya obi e defending it is say ne sa program ya ne social program ya yi de nipa bia pa ya futusam no afutusam no de nante no ko ne ba bi okay enwada omanfo hye se abranti a kai fa no so no momo number no de go TV so mbabo aye na yetumi apia brante no momo number no 0244801426 0244801426 e beba ye du ye bo Fletcher or for fa kakra bi to so na yemfa enko abrante no emwa nyame ya adoma wo chena ye beko ke network ye so mo tafuji ho mama Esther hope ya ni aposi for kwa hwehwe mu so ya mpade a na ye hu kwan ya yete no ma wo ye pie Ghana na ye bosi ko bi e bi police station na ko ma no nyina e bosi ye nya police station mo an ye be chimagum mo an ye be chime ye o ye ba Ghana ha ni ye bosi ye nya wo ye de hu atoye no bi bu sa wo se wa utifie ye hu atoye wo ye no kwa wote nka bi sa wo ye na pie no wote nka bi master me se bia bosi no me ne adum ye ni Ghana nya wo yi oh ai na fala na tie sika e ba Ghana ha se wo tia ena sika se aban we de e ka cha yen aban we abadum sika se me se wo ka ho 055131 055131 0548 na 31 nyame ya doma wo china ke network ne so motafo ya we de zi mfichire ye be kwa ko kan no mo
ni ahwede ekoso 0554931930 0548931931 0345404528 hello ogo ye na de me ho de mo tinso ya bra nu so a na de me ho de ai babe kino ti o de akwan enko ba bia edi kan ba e so wuni mi fa so ni kana ko na na ka ya edi ko ti no fear no o say that oh yes kwa we ati ko fu no o say that oh ala ba ni de enko ba bia se pe ko na o mu lo kai no ya fa sa fa na de ni no kwa ni ya na go da ji no okay hello baby afrefre udi ma me yema na so kakra ma jo so ma ne so e Asha ebi wa hefa Asha zongo ha ya ma me nyame adom ochina bra me office ya na ye hu ba bi o mo na afi ye ntake wo mo hello why me dase hello Oforisuo Aboagye ye Sompa bedi de o ye Sompa bedi de ye ntie o lete mo ngate mi shemu ga ga me bedu Ghana je da nyame ase na mo to sai na mo to sai nyame otumi kiuna tere de masa monta ko mpa me kwa wofa me ba me aje ti akwose omu omu ha jole papa mo frodo me bla bia mamata e konkol sado fi mu so no muti o mu nje kura so mpekurum no okay ntumo mo ja so mbata ko mu ye me ba me akwose na mbo why mate yo ya asemo ya asempa hello bani pa yenti o ya bra nu sha oko wahiri hello FM hello okay ya for friend nyina emfesia ya homa no so di ani se prefer nyame ya adoma wo kina ye bekwa kwa hwehwemu kese pa yesi ebi wa hwa ebi tu otafo na chese ye akanya se mfimfin yeso na pani frito ayeti ya asem okwaku ya asempa happy birthday to Deborah wo freedom we free Dr. Same ene mame Millicent ho na ose awodapa yemfama Auntie Deborah wo mo de ne to so ana Auntie Deborah abrantie bi wo ye Sompa fan pa wo se wo otumfuo last stop otu akronom Auntie Deborah happy birthday to you we wo doma we free Dr. Same ene wankasa wo ba Millicent wo say happy birthday mama we so ye kwadwo wo de ma wo mo happy birthday to kwadwo onie we mamponde shepa no okay segeti pa segeti de tu fia no ne bibia I was Oforisuo mama to so amaham je se me kotena ho ahwe o yeni pa o ha dwe pa ya sa one na yene ne manyina na ehwe wa fa na to na ta de ne so ofe we birthday we kwadwo ni ti ne modu pa ya mi nshira na o ma wa woda di pa de odo sabe so bia enye nshira na o ma nkwatentia ahoɔden wuram happy birthday to you ye ko Sida Worship Center omo na di nyame asɛm a emu ohwan pa de ebrewo na wodofo badika ka cho sɛ dwumaku bia da woroma ene mpempi no Oforisuo Aboagye me ma pamfo yetumi dwoada kosi fiada ye de ennipa ene nsempa de brewo ene afutu sem ebrewo wodofo dwumaku bia da woromo sɛ mo ante yanka bi mo yakra me ko long time nyame admo chena Ande saba enwo mo bodi ma nkem kwana mo ba ko se ena me di asem asie kane ne pa no na saa na me so ya na wode me edre na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wan wo so ko to wo de abrewa esma ma abrante
Nishuve, unanti kakra na wabre. Nom Kingdom Garlic Bitters and Kingdom Garlic Bitters in the capsules. Asem Bia you. Edeben wo hu ama wani agise. Senior na my wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules nti. Se sia mpaso aye de. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emani tie nya asumdie befi abrebia. Obabia o de po ahaw no. Edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima. Edro yi wo benya bi wo ba bia yeton no bia. Kingdom Herbal, no challenger. Nyine mabiom anase nipa bone ena amanya kopon emfini med ani tino yakopon asoma ni difo se memfa sa hita se mi nyina emrem enti se ya memanya hu ahita se mu nyina wia wa hye se ni difo se memfa ayaresa ani ogie emrem be bimbiara o hye anase untie mi efibiara wo so obedi wadansi enti tie mi anase hye me life ewo Sompa TV anasa Sompa FM ejwada ekosi nifiada enyume nankuna kosi enyume nonto biara na meno ebebo mpae oni onyankopon difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kese pa no wo atwomako fodia Eben Mansina Hospital, Achumako Phobia, Ebe Kumase, Ebuakwa. Praise the Lord, praise the Lord.